Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing kalau kena bau CEO ketenat Municipal Board kata UPK Boro usubam tang da kapisa da kilak Henry umjuan tripat ha office. Kani gijing kena kalau mi hadian baga VPP Youth Wing kalau lej bani kendo yu ha office ka Municipal Henry shimladan. Habakran shikilat patai kubor uba marbut dekhar President Uli thu ba omdei tang menta bakiwan bani kendo Henry Man Kapor kijuan bani kendo yu CEO Henry Kim Juyo bani kendo banyakran nyakimat namar ba uwan office tang ting ting. Hagajnyakran bat ka VPP bat kinong pet ketika office kile thu ba CEO ka municipal uwan office ting ting namar ba ubat hadu south likikam. Habang ipan dekat attendance jong CEO bantip bakat nosngi uwan hagashtayo Henry Kim don laong uba marbut. Shushu ulaong bagaseng kalayo ya shibun kijing ujo nikipat ba bau CEO umjudan ha office bat habaki kwa bani kenduru Kim Juyo. Kumta ulaong baga VPP Youth Wing ke penremjor yu CEO ubamla banwan hak office rekam jong u municipal. Nalor kata uba marbut ula bojeng keliru ya ka sorkar babalai ka aikam hadu sautli ya uwe ubriyo bat ki kam ba ubat tu kidei ki kam ki bahe. Terima kasih nak kalian ka VP Youth Wing lawan ang nepo municipal office bani kendo ya u PK Boro ubade u CEO jong kane ka office ang nepo municipal bat abang lawan nak kalian kejungi ngim simlayo ban ni kendo yu bat kuma pilai ihi ka office ka thli simladon bat kamdei tangka sin kemuning kong pangilawan ni kendo yu dari kidon ki katuk ni sien ru ngelawan ngatu bani kendu yu abidei bat ki issue ki babon ki bangi kwa ban ye keren bot u dan rai ngim juyo bani kendu de mentak sengiru ngila yawan biang de mentak sengiru simladon de kamdei tangkani ka sien ka bamenta ba uni u bora simladon hakani ka office kum u CEO kum u bahe jong kani ka office jong ka municipal ya sing lawan ong mo officer ubahe do de bat nakaliang ka VP ru milayo ya ka complain nakibupun mo ba kat namar ba kibrir ki bakwa ban ya kundu yu uru kim jiyo ban kundu de teng yo ki complain ki benda su bakwa ban ya kundu yu uru kim jiyo ban kundu de kalong ke ka ba nakaliang kajungi kum ka VP Youth Wing smokhya mo de haba u CEO simladan ka office kum bohe jingsha ude bandon mo man peniat office kan long ka bayat bagian ti haba ki staff ki jong piru lada ki don kam hala ijong ikam mo man pentulun sakmat di kam jong ka office kum ba pitip ka municipal lai ka de ka office ka babun kam ba kalong ka ba manak kasngi ki kam ki babun mo nakamta mo ki patba ki ba red ki baria ki jungi hang ni apo ka jela ka jungi te ngilayo jing tip ru ba uni CEO simladei tang CEO hang ni apo municipal reula batru sautli ki pos kum usketri hang te apo urban le se gidan ki betho yangi ba usong hang te apo urban kum usketri te ulong ru kum director tu bat ru ya ta ka pos apo DC office ru sngo te sibun tali ki pos uni u bora ulapat de kalong ke ka ba snosi mo ban yo snow ba le si kini ki long he long han ki panapa mo isu le si ngalaman ong ba ki yo le si katulop da kilak mo ndre bakin wan tre pat kim wan tre re apa ki pat ba ki kwa bani kendu kim yo bani kendu ngiru ki kwa bani kendu uru ngim yo bani kendu de kini kalong ke ka ba snosi bat nakaliang ka VP Wing ni condemn ya kani ka jingle jong kini ki brio mo ki bam simlala ban wan ban shong hang ni apo kani ka municipal office mo kum kata ka ba post bola bat kum CEO de nakaliang jungi kum nakaliang ka VP Youth Wing ngoban kentu kanya ka sorkar ba kumno pi post ya we ubrio hadu sautuliki post mo kataru ka post ka bahe te kumapli maneng lawan hang te apo BSNL kibri ki jungi mo ki baterai kum ki kam ki berit baria kum ki housekeeper hakini ki company ki prepare kim sim yo tulop ki wan treman kasngi kim sim yo tulop ndrei uni pan mo boyo nak ya ka tulop tak kilang ndrei
kakam unwan tre po office pat juan mo te usu bame kata tulap te kapen sngo si yangi kapen sngo pen beniau yangi mo ya kani ka rukom function jong kani ka government hang ni po ka jela ko jungi pa ya we ubri un ai adu southly kita ki post le se mo ngila ban ong ba one man one post mo kumba le se ka de ban long kum ta mo one man one post khanang ba ki kamru kin tulun sat khmat mo ki pri ki bakwa ban ya kendu yu kin yo ban kendu ki staff ru hang ni bakwa kendu yu ki la ban yo kendu khanang ki kam ki jam kin stat ket mo kin long function ki kam ki jam ki pri wan dan kam na baru mo kin yo ban kendu yu te kalong ke ka ba sung thomula kalong ke ka ba sung khia amar ba ngila kwa ban kendu yu CEO sim ladon mentaksi man lang si ngan itu ipi ngila yo jingtep ba ni CEO juan tre ni tu ipi ban ngilapan ya ka register mo ya ka attendance bang kwa ban page kwa ban check mo ya ka attendance ko jungu ndrei kila itu na office ba sim ladon kata ka attendance nam ta jungu don betang ka attendance jong kata ki staff te fila sung thu hi tang taru ba kini ki bre ki ba he ki ba long han le sing la ban ong ba ki dei ki ba don ke jingya dei bat ki he sarkar le se ki la ban le ka ba mon mo te tang ni hi khundiat tingi kwa man pen pau sapi ki press ki media ba ning ba jong phiru kan le mo sak support sarkar maka sarkar kan le ai no nam ta kani ka CEO mo kani ka post CEO ko dan hang ni kani ka office ko dan hang ni le se kin bo no do boy ubri mo le se kin thung do khasiru mo ubala ban communicate bat ki praksi jungi ko dan hang ni po ka jela ka jungi tagen kumbang ila yo jing tip sautuli ki post ubat to mo kum usar kum CEO to ngila manong mo le se kila ban bun kam mo ti hadu kan lo kin bun kam mo le se hakistio ki de ban wan mi ken ki de ban wan song ken ka office re ngiyo apat ka jing tip ba uni CEO ni borane we ngote boro mo juan te ha office te de na ka daw ba ngila yo pun ki complete sumdei tang naki pat ba amde tang naki vendor sendiri nang ni na po office na yo mo ki staff ki samjing ha tengas ngol ngo kan baka sarkar kan ai post yu hadu sautuli pi mo tak portfolio hadu sautuli de we uni mo belum don se ki de ki we pan mo belum don se ki kasi ki jung mo tengi kentu kan ya ka sarkar ba ka de ban bet ba kan ya valor be de ba kan ka benta kan makan munde ban ai hadu ka ta li ki post te ha we ubreu kan mo one man one post kan mo le se kan ba kan kalaman long kataru mo nomor ba mentale pinya kran ya ka yo kam yo jam le abede ba kani ka jing sha jong ni ka sarkar mo mentale kalong ka ba susi ba mo pun mangi kena sama jungi le abede kam ka jam abegili that le kim yo su mo de kadon ka jingle siliang ka ba mo si tang ki brio ki ba don ki jingi de bat ki brio sarkar lani bat ki minister lani bat ki mo te ki brio ki he ki bahan kila ban yo kam yo jam abede yo kam yo jam ngala ban ong kum ni ru mo nomor ba hadu ki kam kontrak ru ki local contractors ki jongi ru kum berlei mo kilami sekhmat ba kim jiyo kam su ka ki department repair mata kila su penwan beda kata ka solid packages na kam ta ban ai ta ki brio ki panabar lani ki company ki panabar mo ka baham ta abi ude ba kam sarkar le ki khna samla jungi le ki sim jing ba mo te to kam le mo kapor ka sapoi mo ka jikerman kan sawan ang ni sakhmat te ngim de ban give up but ni de ban ya sakhmat ni de ban ya mi be sakhmat ban ya pen i mo ban ya tre na kam ta ka bah kamiat nam ta ka jela ban nam ta ki khun samla jong kuri ba jab bari ujung disebut mo